Suasana hari pertama puasa ya, sudah macet banget. Apalagi kalau tadi pas di belokan sangat macet sekali ya. Oke, coba lihat. Wow, sini sih agak lumayan lenggang, cuman di depan macet banget. Tuh, macet, macet. Nah, di belokan macet banget guys. Tuh, wah, ini daerah Desa Panauan ya, belokan Desa Panauan, Kabupaten Kuningan ya. Biasanya tidak seperti ini, sekarang sudah mulai macet banget. Dari mulai sini sampai belokan full. Malahan tadi sampai Taman Cilimus, Tamcil, macet banget, full macet.